Timu zombiri eya Muhoro Trading Center na timu Kagadi zorekera amano mu muzano go mukago bitu zombi zurugire maho atino singire mugenzi we ziri kugwa kikazi bushaharu busha omuzano gubire gutebenkanisibwe Dr. Timose orukumanywa nka timu nekigendererwa cyo kutungura entaranto mumenye hamwe n'enkoragana nunjo mu batura nabuza mwito timu twanda tugaruza abantu kandi twenda tukora ubunywani n'abakastoma bitu abataho tukereza tukwatanisa nabo tumanyane bayimba tumanya so ompira ogo ngugaruza kumanyana mbantu bwanyuma yo muzanogu batebenkanise ho gundi mukoro ogwetabirwa habeshongozi nitubasaba nekire kini mugaruke kandi mwongere muno iteka amani maingi Kagadi amani umurabe mugateka hantu ahandi baitu mumanye Kagadi tauni nkoti kade kubagonza muno ebyo bikiryaho timu ya Kamubizi esingire yakabeshekere yagore mwa ruziro okwangura empaka za Enoka Cup omufaino zezanirwa Chairu Shoroza Primary School empakezi zibire zitebenkanisibwe Enoka Mwebembezi imwite cyatuma yasinga of course romango kimeze bagazose singire zibagazine bigisha Shezirazine kandi nito senta yegombororeji batina abana bine talents singa andijo miruka ko ndijo mikereje mu gihe umunonga nito turakora batureyininga twazana umupira mu runji n'ubuto twaruzinga kandi kindi ni nsima chairman Rusisiri ubu banga nakunda emyeto kandi umanyamyeto niyo igana yanyencha kare nitwenda sihe mutimu yegomborora akubasa buka muteyitu nindebeje nyuma munongo nyenda tugiteka mutimu yegomborora tumanye ngu twine timu yegomborora abayese tournament tumanye ngu twaba twaganya cyintecho twakanito twaguma turahangura gikopo nka timu zezindi